Kakenhun jing seng balang baper napok katany nong stoin hadin bagi leyo jing teb baladon biang ke jing temu ban one kid igitiar naka MCH nong stoin kila lej mar sekete ke hospital ban pa sange igite jing temu nakaliang jing seng balang katany nong stoin harangkat ke jing senran lang kiseng long kumi kila lap yo kawai ketrok harangkat kibri ke temu ban penkit biang gitiar naka tiga hospital haka bakila pa sange shisendon ka Dr. S Ilingdo DMNHO ke West Casils kelawan poy igite ke Jaka barang kajing ikran berki kunhun sang balang kalau bentik kena ba enam dan kajing rab yang ngitiar nang ketiga hospital haga pa kalau ongru bakan sapha ada kajing tho iski bor bahajrong halor ketiga kam Mungkin ngate kung idiom nito ngaji to estimata sa department state masih directorate la bapila yawan mati matasi ngingin na syuban transfer ye bapila siya kunta don't know the one shwana DHS ipana approval ng mission director the mission director NHM who I order ini bangin proses ke transfer jang gitu items ba apa nama perawat setisha mau perawat sebelum hospital and then ông bà kate adon manpower since ni mempat sanction manpower tiki nang pan agi tian barang ni syati because syati bakal sanction manpower iba late nanti di jong kandi MCH was sanction for this bila apa lu kitia di tangkatan ni padon manpower ting kampat play that is why kampat long in kampat sha inaugurate kanika MCH oh di menta kerja kumni di piawan ba PC kumni tingin hab stall shwa ya kanika transfer tingin se tho shati sha directorate bacha MD NHM of the current situation kan bacha kumno di se Pau kajing susi bagi subitar menta kasni shitarik kaba dilalabiang ya kawai ketrop kaba mut ban kitno ya kitum kitam ngani kitiar kitar jongka maternity children hospital jongka nong stoi de ni nakaliang kipai ba bat ki semalang ni pau ya kajing sokia akabne bekane nawar ba anjing sha ni nakaliang semalang ila panjing shai balai city o bakit penshai ya kini ki jing penkria no na jing chief no diabet no ekini kitiar jaga ka hospital maternity na ponong stoi bat ni kwa ba nakaliang ka DMHO ane DSS kan ai ya order ka basai balai penkria no ekini kitiar nang ni kini kitiar hakijing sucu ki jengi kalong bala sanction kerpang nakam ta MCH jong West Casils nakam ta kijing don kam jong kilong mi kakulung hakani ke district bat kane kajing wan kit no ekini kitiar kalau install sendon ya ki pardo persnam jong West Casils hakawide kerpang ya kilong kami bat ni nakaliang kinungsong ginam island tali bat ekini kitiar mentang lalap kane sin kabar kalau bang ginam island tali bakin kit no le diabet no kitiar shawai bat ki hospital amar ba la sutu shai ba kini kitiar kitiar jongi nang ne po West Casils bat kadek kitiar jong maternity hospital jong ka West Casils de habide kane ni kerpat ya sarkar bat ya ka DHS ba kumbal omne ban ay ka order ka basai balai la penkria no kini kitiar ki badan kam hakaba kane hospital itu IP kalong bang nadu asar pra la pendap bat arab syar kenai kini kitiar lawan ra bat hajing sha kim dei ba daw ya kini kita ki sanction ne tai kade ka hospital ka barim bat kade kmi jo ka district ka ba ban Indonesia ba ka Southwest ka ba kadang de tang ka kun lane ka klum te habade kade ka sup ang ban burom ya ta ka seniority jo ka West Casils ya kane ka maternity hospital ka ba pila war set up last lem bala warna ro ikitian bat ni kwa bat ni dawai ka sukar ba bakan plino mardor ya kane hospital bat kini kitiar ki badai jong kane hospital kindai ka bat ka bah ka jongi kinong West bat ka bah jong kilong kemi ka kelum jong ka West Casils